Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. U MLA jong ka Jowai constituency uba wailat Miki Shela. Ulana senyang diki dawai penyap kenyang ki balaktep kum ki sodium hypochlorite. Bat ki tendong senret dawai syabaro kisnong ki bahap apo ka Jowai constituency ha West Giant Hills district. Yakini ki dawai penyap kenyang baki tendong senret dawai. Uba wailat Miki Shela ulasam syabaro ki wahek snong ha ka jelang ka belalong ha ka arpulai trek mentabna yayong arajar arpo ha indoor hall chut wakhu social welfare local dorbar Jowai. Hakani ke jelang lain rengkat ru ke Chief Executive Officer jong ke Jowai Municipal Board ki MDC ke Giant Hills Autonomous District Council bakan top yo ba Brad Star Charmang uba Okto Mewat Lamin bat uba Lakhon Dakhar bat ya ke jelang la penyai do assistant wahek snong jong ke snong chut wakhu uba Philandar Well Lingdo. Hakani ke jing sam dawai penyap kenyang lain rengkat ru ki wahek snong na keleng ki snong bat ki snong ki balayo benta ki don hadu sap arteli bat kini kitiar ki balasam ki long khandai punyo tali baro bat lasam yaki kat kum gajing he jong kisnong u continue ba iga ka lockdown u tein ba yong liu khniang u chong mu re ba igi yung sem yang i nge la dele ye ni mya bi nga khujut u ya bi nga thangan tane te daw mi igi jing perkhat yong nga wa kamon tho la di wa kamon tho la di wa i wa lai sedang noi yagi kam yo i belum malah kenang wa right ko kta ye tani te daw ne liang yong nga te the theater handrai heki for direct try municipal angaton ni thola di yo ye spray dan yo sanitize yagi ni gichnong kithau hapo ko constituency te kublai oi ko municipal board wo chim khia gi yete dem ne te the lai gi chi chnong gi thau gi ong ki de le you spray kat we ye wala gi tang modu kat tu kat ni por mi won go complain the phone changa oh ile municipal ni tho chep gi gi dong gi ong gi ile gi municipal la sa mem de wan pang khoj mem de wan kit gi ye chep tasnya tho i to gi pli mem gi te gi extra staff ki jo gi bru hap gi pang khoj hap gi dem ne te hajoi por hap yu lai sanitize tane te daw por khada halade de to ko por wa i hap snyau thoi pun de lade tane te daw te dem ne te pen per khat ko nga yo the do yegi ni sprayer wai kam jo yegi ni dawai knang wo e ha ki chnom gi pi wa pi ha chnom prakat ne de yo pi jan ka demonstration ne liang yong ga municipal board ta khnang phi yo phi u spray hagi chnong gi thau yong phi la de won iwan wa yo en kam yong phi gi mas wa gi hand gloves ne ni no ma muklam lang son